Znači, treba težiti ka tome da nosač ruke bude pokretan, odnosno da je dostupan skidanju. Detalj od teflon trake, postavljeno radi lakše klizanja. I ovo je jedan od važnijih detalja, znači prepolovljena je pogonska grupa od automobilčića i uz pomoć toplog lepka sa pojačanjem spajalica stavljen. Važan deo koji treba da se napomene da je ovaj deo koji hoda je pričvršćen za motor i napravljeno je od lima, zbog čega da bi moglo da trpi toleranciju prilikom pokretanja. Može se upotrebiti feder ili gumica, učenik je imao kod sebe gumicu, federe nije imao. I to bi bilo to, samo još da izvršimo demonstraciju. Znači, može tamo navesti. Polako. Ima tremu od kamere. Odavde vidim da nisi pogodio. Da. Ovako. Samo drži ovdje dobro, da bi mogli da zategnu. Obratite pažnju na ovaj deo da gumica dosta to dobro zateže. Što je veći pritisak na obod kruga, to će biti bolja trenje, bolje, što bismo rekli, uče. Ja ću samo zbog brzine, zbog trajanja snimka malo samo da nabacim i da izvršimo demonstracije. Nešto me baš neće koordinati. Da, ovi momci nisu to dobro. Dobro. Ajde drugi, da ne stavljamo. Čisto da izvršimo demonstraciju ovog dela kako to funkcioniše. Ne bi bilo loše da neko pridržava, to je, ne mora. Mislim da ne mora. Sad, samo je ovaj bitan deo. Centrira, nemoj da diraš to dok se ne pokreće. Poslije ćemo da to namestimo. Ajde jedan ovamo da pripomogne da drži vred. Vidi, ovdje držiš, nije to 220 volti, uhvatiš slobodno, znači, slobodno. I sad malo da promenimo drugi smer, recimo. Prednost ovog rešenja je u tome što može 360 stepeni da okrene čitavu robitsku ruku u odnosu na ona možda jednostavnija rešenja sa špricom koji daju slobodu hoda od nikada 90, ali negde najboljem slučaju do 75 stepeni. To je bilo to. Zaustavi snimak.